Pozdrav ljudi, da je brzo. Danas ću pokazati jednu tajnu igricu na Messengeru. Čujete na Messenger, otići ću i ja. Imam tu Messenger. Samo. Znači, uđete na Messenger. Sad ću ja otići tu zašto sam ja tu sam po sebi. Znači, tajna igrica. Odete tu na smiley, znate svi gdje su smiley. Odete tu na ovo zvono, znači tu odete na zvono i nađete loptu od košarke i kliknete na nju, pošaljete ju. I pošaljete ju i dva put kliknete na nju i otvori vam se igra. Samo malo. I otvori vam se ova igra i onda morate ovako s prstom i gađate koš. Znači kao što vidite ja sam to već igro. Tako da sam napravio 13, kad dođete do 10 počne vam se micat tu. Taj koš vam se počne micat i znači to je ta igrica i tako da to je to što se tiče ove epizode. Do sljedeće, pozdrav i to veliki.